kuri iyi nshuro hari umwihariko nubwo nagishye. Umwihariko hari nuko bwa mbere nibura OTAN yagerageje kuvuguruza ibyemezo bya Amerika. Tubona OTAN yemeza ko itari buze kujya mu ntambara zishojwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona zidabafite inyungu. Sanze ari urukuta rwa beton rufunze n'inzugi zidadiye, nibyo bishe abayobozi b'ikirenga. Wabonye umunsi ko bishe wari umukuru w'ubutasi w'urwego rw'igisirikare cya IRGC amwishe. Ni igikorwa cya Donald Trump kuri Iran, ariko ubu ngubu navuga ko iyi myigaragambyo ntacyo yahinduye ku cyemezo cya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ibyo bya Venezuela cyangwa se ndakoresha nanjye, Amerika igira amareba menshi ya petrol, nanjye ndakoresha amareba y'iwanjye maze ibyo abaturage bashaka ntimuzi mwirwanirire. So ndabona harimo n'ikintu cyo guhimana na ya ntambara ihora hagati yabo n'Ubushinwa y'ubukungu. Ibyo byose ni ibintu umuntu yanyuzaho amaso. Ikaze wowe ukunda ibiganiro bya Ibuga Global Prime, turi kumwe n'abayingana se mugisha ndagushuje. Yakoze cyane Joseph. Navuga ko dutangiye guhangayika hirya no hino ku isi, ariko na hano mu Rwanda twe twahereye ku biciro bya essence ndetse n'amazutu byazamutse, ariko kandi Gitera akomeje gukomeza nyine umujyo wo kuduhangayikisha. Ubu ngubu noneho Iran ngo iriteguye gushyirwa mu icuraburindi rikomeye. Donald Trump icyo agamije twacyita gusenya isi cyangwa se kuzamura ubudahangarwa bw'iwe nk'uko bamwe bari kugenda babitekereza. Mu by'ukuri ko bitari koroha, ibi bintu turaza kubihuza gute n'ubuzima bukomeye turi kwinjiramo? First of all, na Amerika idashaka gusebera mu burasirazuba bw'agati. Ni na Amerika kandi iri kwipozisiyona ahantu hose hashobora gutuma igarukana cya cyubahiro. Nibimenyerewe, ariko urabona ko kuzamuka kw'ibiciro ku masoko, guhenda kw'ibikomoka kuri gazi na petrol, bikugaruka igisebo cyangwa se blame igashyirwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na cyane ko bava ko izi ntambara basoje kuri Iran ari intambara zidasobanutse. Amerika yateguje ibitero bishya bise bya nyuma, ariko se ko mubona ko si ubwa mbere bavuze ko bagiye kugaba ibitero bakita ibya nyuma bigomba gusenya burundu ubushobozi bwose bw'inganda za Iran. Ibitero byo ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 7 z'uku kwezi kwa kane ni ibitero bavuze ko bazagaba ku nganda z'ingufu ndetse no ku bikorwa remezo, ariko byiganjemo ibiraro. Ahangaha ntabwo nabihebukana bwinshi kubera ko nta kiraro gisigaye gikomeye kurusha ikiraro cya Karaja basenye mu cyumweru gishize, kuko nicyo kiraro cya mbere kirekire mu burasirazuba bw'agati. Ntabwo bazasenya, ntabwo barasa ku nganda z'ingufu mu birusha uburemere ibyo bagabye kuri Natanzi, Fordo ndetse na Isfahan. Izo nizo nganda z'ingufu za mbere zikomeye mu gihugu cya Iran. So aho ibintu bigeze rero nuko ubona ko impande zihanganye, hari ibyo zitarumvikanaho. First of all, hari ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kudemandinga, hari ibyo Iran nayo iri gusaba, kandi ibyo Iran isaba ahanini ukabona ko bigiye kuba bibi inshuro navuga igihumbi ukurikije uko ibintu byari biri mbere yuko bagaba ibitero muri Iran. Ikintu cya mbere, Iran irasaba ko igira ubugenzuzi bwuzuye kuri Strait of Hormuz. Mbere yuko Amerika igaba ibitero hariya, iriya yari inzira nyabagendwa ko ari wese wifuza kubatambuka, nta n'ikiguzi Iran yasabaga kubacega mu nzira Hormuz. Kuri ubu Iran ashaka ko kari agace kaba kako, noneho igatangira kwishyuriza amafaranga muri Strait of Hormuz. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Iran irasaba ko ihabwa cyangwa se igaragarizwa umurongo w'uko itazongera kugabwaho ibitero ibyo ari byo byose mu gihe kizaza. Amerika ikifuza ko mu byo batekereza icyo kintu ntabwo kirimo. Amerika ikifuza ko Iran ihagarika projet zose nucleaire na projet zo gukora misile. Iran iravuga iti izo si ingingo ziganirwaho. Amerika ivuga iti turashaka aba proxies mucana umubano, ubwo ni Hezbollah, Iran, abahutisi muri Yemen ndetse n'indi mitwe ya Islam ikorera muri Syria na Iraq. Iran iti iyo nayo ni ingingo tudashobora kuganiraho, nubwo dushobora kwishyira kuri table, ibyo mu bishyire ku ruhande kuko ntabwo bishoboka. So mu gihe rero abahanganye ubwo batarabasha kumvikana, Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitwizere ko hashobora kuba ibiganiro bishobora kuganisha ku mahoro mu gihe buri wese acyumva ko ibyo akeneye bigomba gusumba iby'undi. Noneho ibi bitero bya Trump no gukomeza kurasa ku bikorwa by'ingufu, kurasa ku nganda z'amashanyarazi cyangwa se inganda zitunganya amazi yo mu nyanja n'ibindi bitandukanye, ibi ni ugusembura Iran ngo nayikore vice versa, niba ariko nabyita, nayigaye ibitero bimeze nk'uko muri kara gace k'uburasirazuba bwo hagati, intambara ikomeze, ibiciro ku masoko bikomeze bitumbagire, basenye ububiko bwa petrol, bagize inganda zitunganya petrol. Ibyo byose biraza kuba threats ku
k'ubukungu bw'isi. Urebye imyitwarire y'igihugu cya Iran muri aka kanya, hari abayobozi cyangwa se abategetsi ba Iran bakomeje kwicwa urusorongo, nahoze ndeba bamaze kuba eliminated baragera muri 10. N'ubu ngubu ibitero byo kubica biracyakomeje. None ko ibitero bya Amerika biri guteguza ubukana bukomeye, kandi itegeko mpuzamahanga ryavuga ko kurasa ku bikorwa by'abaturage ubwabyo batangiye gukora ibyaha by'intambara, ariko Amerika isa n'iyiteguye kubikora. None kuba Iran itari guca bugufi, mu by'ukuri nta wabyita ubwihebe, si ugukomeza gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga kubera kitaca bugufi, n'ubundi Amerika yo yamaramaje nayo bikaba byajya cyangwa se yakwemeza icyo ishaka kwemeza Iran. Ntabwo Iran iri muri pozisiyo yo guca bugufi. Iran yarahohotewe kuko yagabweho ibitero. Ntabwo rero wagabweho ibitero ngo najye no mu mwanya wo kwirwanirira nurangiza ngo upfukamire umuntu. Waba umweretse ko afite ishingiro ryo gukora ibyo yakoze. Iran nshyigikiye ko yihagararaho paka ku mwuka wa nyuma, ndetse n'ibitekerezo by'amahire nabo bafite baravuga bati tuzarwana paka wa nyuma ashize mu mwuka. Ku gukomeza umutsi kwa Iran, ariko kuri no gutanga umusaruro, kuko barikora mu mitungo bagasanga bamaze gusenya imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ndi kuvuga imitungo iri mu bikorwa mu ntwaro za gisirikare gusa. Niba bamaze gusenya imitungo ibarirwa hafi muri miliyari 3 z'amadolari mu ntwaro Amerika yifashisha mu burasirazuba bwo hagati, kwa gukomeza umutsi urumva ko kwamaze gutanga igisubizo deja. Bari kurasa kuri radar zabo, barashe indege navuga ko ari nka Minisiteri y'Ingabo ikorera mu kirere bita C-130. Ni indege y'ikoranabuhanga rihambaye mwigura miliyoni 140 z'amadolari. Ejo zarashwa ari ebyiri mu majyepfo ya Iran. Barasa zino helicopter za Tomahawk mwigura miliyoni 60. Zashakaga ngo uriya mupilote wari waguye hariya. Nabonye n'ubwo amakuru atari kuvugwaho rumwe, arabavuga ngo yarabonetse, ariko IRGC yatangaje ko umuntu batamufite. Yabonetse ari muzima ariko baramutwaye, ariko ntabwo yapfuye. Gusa ntabwo Amerika iri operation nta kintu yamaze, kuko bari abapiloti babiri. Umwe yabonye yatabaye urugikubita, yego, ariko undi we still biratekerezwa ko ari mu maboko ya RGC kuko yahakanye ko Amerika itamufite. Bivuze ko ari we bamufite. Rero uku gukomeza umutsi nyine nibyo biri gutuma intambara irushaho gukara. Trump araca kuri rwa rukuta rwe rwa social truth akavuga ati Iran bari kunsaba ko tuganira. Mu kanya Garbafi wari inteko ishinga amategeko muri Iran akabihakana, Aragaci akabihakana, ariko atamuvugira uri kuvugira ino yinite yose y'igisirikare cya Iran yaza kuri televiziyo nawe agahakana ko nabiganiro biri kujya mbere, ndetse bakanavuga ko n'ibindi bihugu biri kugenda bishyiramo ingufu, kubera ko no muri ikintu kiri kugaruka ni kimwe, bari gusanga n'ubundi biri kuri table ni bya bindi Iran yanze, no gusenya site nucleaire cyangwa se kugabanya ubushobozi bwazo, ni uguhagarika gukora misile, ni ukureka imikoranire n'iyi mitwe iri mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo ntabwo Iran yabyemera. So noneho kandi Iran ikaba idafite ikibazo icyo ari cyo cyose, kubera ko izi ko pressure cyangwa se igitutu kizaturuka ku kumuhora Hormuz ufunze. Watangiye ubivuga hano, byamaze kutugiraho ingaruka. Ingendo zijya mu ntara bari kuzikora barabizi, niba urugendo rushobora kuhita rujyaho amafaranga 2,000. Dufata urugendo rwa Kigali Rusizi, amafaranga 2,000 ni amafaranga menshi. Ari retour ni 4,000. Baranoneho nk'umuntu ukora business yo kuba yajya Rusizi kugira ibyo ajya gukora yagaruka i Kigali, ni kibazo. Yongera igiciro kugira ngo yunguke nimba ari business. Ibyo ni nayo mpamvu gusa nyine ku masoko naho hari byahindutse. Ubwo n'urugero rutoya rw'ukuntu kuba Hormuz ifunze biri kutugiraho ingaruka. Ngaye baze ko bibaye mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ira Hormuz ifunze amezi 6 byagenda biti. Ubuzima mwisi bushobora gutangira guhagarara. Kubera iki? Ni 20% by'ibikomoka kuri gaz na petrol bica muri karakarere, kandi isi yose ikeneye muri rusange. Uku gukomeza rero ni se egoisme ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nakiri buze gufasha isi, ahubwo iri kurushaho kutujyana mu manga. Kuki turi kubona ibihugu byatangiye ku experiencinga ingaruka navuga mbi zivuye kuri iriya ntambara, ariko kandi isi iracyacecetse ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mu by'ukuri ntitwaba turi kwibeshya hari ubutumwa Amerika ashaka kwereka isi ko iyobowe mu kinyoma, cyangwa se Amerika ifite ishaka kwerekeza isi, kandi bikaba kubonwa n'abaciye bugufi, reka bivuga gutyo, ariko tukabona abategetsi ya miryango y'ubumwe yiyunze bw'ibihugu, tukabona nta na bamwe bararezinga ikibazo kuri Amerika ndetse na Iran. Kubera iki isi yaceceka gutya?
ntitwaba twaziwe. uku guceceka n'ubundi n'ibisanzwe si bishya kubera ko twarabibonye baceceka ku ntambara Uburusiya bwagabye muri Ukraine bo bakita ibikorwa bya gisirikare. Nta gishya ndi kubona, ariko kuri iyi nshuro hari umwihariko nubwo nta gishya. Umwihariko uhari ni uko bwa mbere nibura OTAN yagerageje kuvuguruza ibyemezo bya Amerika. Tubona OTAN yemeza ko itari buze kujya mu ntambara zishojwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona zitabafitiye inyungu. Twabonye ibihugu bitandukanye binavuga rikigena muri Union Europeenne bihaguruka bikavuga kandi bikumvikana. N'Ubufaransa bwahakaniye Perezida Trump binamuviramo gucyurirwa. Emmanuel Macron yabwiwe ko akubitwa n'umugore. Amaze kugira umukuru w'igihugu abwire mugenzi we, nabyo rega ni harassment. Ngo n'ubundi ngo nabufasha nari niteze ku mugabo kubitwa n'umugore. Aho ntiyamubeshye nyine ariko ariko nibyo wenda iyo incident yarabaye. Ariko ntago umukuru w'igihugu nka Trump uyoboye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuga isi yose iteze amatwi, ntago bakwiye kuvuga mugenzi we nk'uko nawe igihugu gikomeye nk'Ubufaransa. Ageze mu bwami bw'Abongereza niko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yabigenje. Bagera hano Merz mu Budage yaramuretse, bajya mu Busuwisi barabaretse. Rodriguez Minisitiri w'Intebe wa Espagne nawe yavuze ko ntatabemera gukoresha base militaire zabo. So ni ibihugu bitandukanye hano mu Burayi bisa nkaho byamaze nabyo gufunga umwuka kuri iyi ngingo. Noneho wajya no kuri OTAN nayo ugasanga nuko bimeze. Wajya no mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati wenda byo bifitemo akoba kuko biri kwanga niteranya wenda bikaba byakanga gutanga ukuboko mu buryo buri direct. Ariko ibihugu nk'ubwami bwa Arabia Saudite, Emirati z'Abarabu ni ibihugu turi kubona ko biri gutanga ubufasha cyangwa se noneho biri kubarizwa muri iyi ntambara mu buryo busa nkaho bweruye. So uko rero kwanga kwinjira mu ntambara direct kuri bimwe mu bihugu biratanga amahirwe ko nibura iyi ntambara niba ari kuzamara umwaka ishobora kujya munsi, kubera ko ntabwo ubushake buraba bwinshi mu bihugu bishobora kuyibarizwamo. Ishobora gukomeza uko, ariko intambara impamvu itakomeza uko nuko intambara irahenze. Intambara ihenze uri byiza ko ari intambara y'ibihugu bituranyeho byari koroha, harimo gukoresha abasirikare nk'uko Uburusiya bwabigenje muri Ukraine. Kugira ngo ikindi cyatumye iriya ntambara nayo igeze iki gihe urari intambara yo kohereza za missile no kohereza indege mu kirere. Usanga operation imwe y'indege yagurutse muri Israel igiye kurasa muri Iran. Iyo operation usanga ihagaze nka miliyoni nk'ebyiri z'amadolari cyangwa se miliyoni imwe. Kubera iki? Aho sindi kubaramo agaciro k'indege, turabara ubwoko bwa missile burasa. Wenda missile noya muzo Israel tumaze kumenya iri gukoresha nigura ibihumbi 100 by'amadolari. Ibaze rero izo missile ubare amavuta indege iri bunywe, ubare maintenance n'ibindi biri bugendereho, usanga ari operation ku ndege imwe itabura mu miliyoni y'idolari. Ntabwo rero wahamya ko igihugu kizabasha gusustaininga amafaranga mu gihe cy'umwaka umwe, imyaka 2 cyangwa se imyaka 3. So iyi collectivity rero mu kwanga kugendera munsi y'ukwaka kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizatanga igisubizo vuba. Hanyuma rero Amerika yo ibyo kurema itegeko rishya ntabwo bizakunda, kuko bageze kuri Iran bakubise basanga singa Venezuela. Baje basanga bakuraho rido bakinjira, basanze ari urukuta rwa beton rufunze n'inzugi zidadiye. Nibyo bishe abayobozi b'ikirenga babonye umunsi ko bishe wari umukuru w'ubutasi w'urwego rw'igisirikare cya IRGC amwishe Mohammed n'indi zina sindi kugibuka. Igisirikare cyaranekemeje ko yishwe. So kubica barakomeza babica, ariko ya Mosaic defense strategy irakora. Buri cumwe akataza undi bifitinga muri wa mwanya. So Iran iyi resistance yagaragaje ahubwo niyo mu nyuma ishobora gutuma none Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumwe abantu bayitekerezaga bimwe batekerezaga bwa bushobozi bwayo bwa budahangarwa n'ubukaka bishobora kurangirana n'uburasirazuba bwo hagati. Warabonye ko ari n'ingingo iri kugarukwa n'abasesenguzi mpuzamahanga n'abahoze mu gisirikare cya Amerika bari kubivugaho bavuga ko bishobora kubagora. Bwana Semugeshi, turi kugenda tugana ku musozo. Uravuga iki ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika harabaye imyigaragambyo muri leta zitandukanye, imyigaragambyo yamagana igikorwa cya Donald Trump kuri Iran, ariko ubu ngubu navuga ko iyi myigaragambyo ntacyo yahinduye ku cyemezo cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki ku itegeko nshinga? Navuga ko isi yari isanzwe igenderaho, cyane cyane ko ugiye kureba usanga hariya byaturutse n'ubundi itegeko nshinga riba risa. Bishatse kuvuga iki kubahiriza itegeko nshinga? Ese isi ntiyaba iri gutegurirwa inyundo izakubitwa cyangwa se yatangiye gukubitwa mu gahanga, ndetse tukaba twanakicara tukemera ko ibi bintu ari iby'igihe kirekire, niba koko imyigaragambyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabonye ntacyo yahinduye? Iyi myigaragambyo ya no king protest ntabwo natava ko ntacyo yahinduye,
kubera ko niwitegereza neza uraza gusanga igitutu cyariyongereye ndetse binaviramo abasirikare bakuru gusezererwa, harimo wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo zihuriweho za Amerika n'abandi bayobozi babiri bakuru mu gisirikare cya Amerika. Ariko ubutumwa se ashyira hanze nyuma y'umunsi ntabwo wuzuye yirukanywe, yavuze ko igihugu cy'igihangange mu isi kigiye gushyirwa hasi n'umugabo w'umusazi. Ubutumwa bw'umugaba wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Amerika ati igihugu cyacu cy'igihangange kigiye gushyirwa hasi na ego cyangwa se n'ubwibone, yakoresheje ijambo ubwibone bw'umugabo wa mbere w'umusazi mu isi, yavugaga Trump. Ariko nawe urebye mu by'ukuri n'ubwo wenda tutagira ibukuru ngo turamenye ibivugirwayo, ariko iyo urebye imyitwarire, amagambo Perezida Trump Amerika akoresha ni amagambo ubona ko koko wagira ngo harimo izindi nyungu runaka tutaramenya. N'ibikorwa bye ni umuntu ubyuka agatekereza ngo ngiye kwinjira mu cyumba cy'umukuru w'igihugu, musohoremo n'umugore w'imbatware. Ni umuntu utekereza akavuga mu majyaruguru Nigeria ngiye kuharasa. Deja na Amerika ishaka gufata aha n'aha, iyo rero multitasking niyo abantu bari kwanga, nayo ubona ari gupfa n'abayobozi batandukanye muri Minisiteri y'Ingabo ndetse no mu bindi bikorwa. None akagira n'abandi ba extremist bamuri inyuma, nk'uyu Pete Hegseth, Minisitiri w'Ingabo. Ni timu, ni se wabishyireho, Trump abashyizeho, nawe rero yashyizeho timu abona izamwumva. Marco Rubio nta kindi yavuga, uyu Pete Hegseth nta kindi ari buze kuvuga. Abo ubona batari kuvuga rumwe nawe ni abahoze mu nshingano nyine batekereza bitandukanye nawe. Byagera muri kongere naho ugasanga wenda ibitekerezo biratandukanye. So imyigaragambyo ya No King Protest igamije kurwanya ibikorwa bya Trump ndetse n'imishinga ye cyangwa se politike ze, ntago twata tugena ko ntacyo yatanze, ahubwo igisubizo turaza kukibona mu kwezi kumwe cyangwa se ibindi byumweru biri imbere, kuko imyigaragambyo yo irakomeje kandi nigamije kwereka isi na kongere y'Amerika bari ngo gushyira igitutu kuri kongere nayo ishobora gufata icyemezo ko no mu byavugwaga hari mu myigaragambyo sorry gato basabaga ko haba impeachment. Hari ukuntu perezida yeguzwa akiri mu nshingano, ibyo bita impeachment. Trump bijya bimubayeho inshuro ebyiri. Bwa mbere byamubayeho 2020 muri bya bihe bya covid ubwo bateraga Capitol. Ubu ngubu rero akorewe impeachment nanone cyaba ari ikibazo abayanditse mu mateka, ariko cyaba n'ikibazo ni naho mbona biri kuganisha mu gihe ibikorwa bye atabihagaritse, by'umwihariko izo ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati. Ikindi ni umuntu usa nk'ari guhimana na OTAN, kubera ko no mu mbwirwaruhame ze uraza kumva uvuga ngo n'ubundi twe ntabwo ibi tubikeneye, mwe mubikeneye muze mu Rwanda nabyo. Ubutangije intambara, ariko ingaruka ari gushaka ko zirwanywa n'abandi. Muze mu Rwanda nabyo kuri mwe mukeneye peteroli na gazi. Nje mfite gukoresha bya Venezuela cyangwa se nakoresha nanjye, Amerika igira amareba menshi ya peteroli, nanjye ndakoresha amareba y'iwanjye maze ibyo abaturage bashaka, ntimuze mwirwanirire. So ndabona harimo n'ikintu cyo guhimana na ya ntambara ihora hagati yabo n'Ubushinwa y'ubukungu. Ibyo byose ni ibintu umuntu yanyuzaho amaso. Mu magambo makeya, imyaka 15 ishize uko ibintu byagiye bihinduka, navuga bizamuka, duhere no kuri izamuka ry'ibiciro ku masoko ndetse no kubikomoka kuri peteroli, nta na rimwe byigeze bisubira inyuma. Mu by'ukuri guhagarara cyangwa gufungurwa kwa Hormuz tuzabona ibiciro bisubira hasi, cyangwa se ikibazo cy'itumbagira ry'ibiciro bikabije ku isi gisa n'igihinduka yenda bikajya hasi, cyangwa ahubwo abantu dukwiye kwibwiza ukuri tukamenyera uru rugamba isi iri kwinjiramo, navuga ko rufite ibimenyetso by'uko ruzaba rugoye. Ni gake ibikomoka kuri peteroli, ni gake ku masoko ibiciro bizamuka bikongera bikamanuka, bijye bibaho ariko ni gake cyane. Gusa hano kuri Strait of Hormuz ho birashoboka, kuko peteroli yo ni ibisanzwe, akagunguru karazamuka kakamanuka, iyo hatagumyemo cya kintu cyo gushakira inyungu zitari mu bacuruzi. Ubundi mu buryo buri general ibiciro byakwiye kutabimanuka. Kuko niba akagunguru kari hejuru y'amadolari 100 gasubira ku madolari 60 cyangwa 70, amadolari 30 ni menshi, bivuze ko ibiciro rwose bigomba kwita bihananuka. Nuko iwacu ku masoko experience dufite hano mu Rwanda, na gake tubona ibintu bizamuka ngo bisubire hasi. Aho tubibona ni ku bintu bimwe bigurishwa mu ngo. Ni nk'ibirayi ushobora kujya ugasanga ni 800, wenda ejo ukazasanga ni 600. Ariko ibi bindi twita binini wenda bitari byo biribwa bipfa vuba, usanga ibiciro rwose biri fixe, biri aho ngaho bitari buze guhananuka. So nkamya rero ko in general ibiciro byo bigomba kuzamanuka, kuko Ram Hormuz impamvu isi isa nkaho yakomerekejwe nuko ari inzira y'ingenzi, nifunguka ubuzima buzongera bworohe. Ndagushimiye bwana Semugeshi. Ndagushimire cyane, ariko nanone kandi nko mu Rwanda nanone icyo nibagiwe,
wabonye ko gaze metane izatangira gucanwa muri bitarenze 2028. Abanyarwanda bazatangira gucana gaze metane, bivuze ko icyo gihe bizata bitworohereza kuko yaduhendaga kubera ko twatumizaga hanze n'izo ntambara zihagarika, ariko niba turi kwikurira iwacu tuyitunganyiriza bizoroha. Hari amahirwe menshi ndetse n'ubutare bwa uranium bwatangiye gutunganyirizwa mu Rwanda. Ibyo byose bizazana ingufu z'amashanyarazi. Ntabwo twavuga ko hari igikuba cyacitse, yego cyacitse, ariko kandi ntabwo twavuga ko igihugu cy'u Rwanda kidafite measures zo guhangana. Abantu rero ntabwo bakwiye gucika intege cyane, ahubwo uko igihugu gihangana icyo usabwa nawe ni uguhangana mu buryo bwawe. Nimba bakubwiye kugabanya ibyo watakazaga nko kujyana imodoka nyinshi wakoresha imwe, ingendo za hato na hato, yego ingendo wakoraga zidakenewe ukazigabanya, ngira ngo ni rwo ruhare rw'umuturage, maze leta nayo igakora gahunda zayo zigamije gufasha umuturage mu iterambere. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Joseph, dushimiye n'abakunzi ba Ibuga Global Prime. Ikiganiro nk'iki ngiki nakagaruka. Ciao. Blessings.